Ngipinas bahay pi barok siya ka channel ko jengi but hakan ka video ngan pe yakan ka post kebarang surat thamai po Meghalaya. Subscribe but turn on your notification bell kana bo pinum do ik videos ki ngablon. Balada pi ko ban join ya ka channel membership phila ban long member jangan ka channel dak ba pi klik uni join button. Ka Office of the Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District Maukurwan apply yakan ka post mentau benai arajar pesan. Kateng juga ni ke post ke District Manager. Ka last date la ni ka tarik bakado berpilak ban submit applications ke ulai poi tarik benai Julai arajar opsan. Kani ke post District Manager ka like away ke educational qualification kalau komni. La di ben pendap ya ka BSc ha ka Computer Science. La ni pila di ben pendap ya ka BCA, la ni BTech, la ni MCA, la ni BE, la ni MSc. La ni ki candidates kila di ben pendap ya ka graduation ha kono subject tama pidiru bondon cheese 6 ka computer diploma. Baik iki candidates ki bedon yakini ki qualifications lada day beki don bat ka MBA kin kam I preference bah ya kita. Bat ka minimum overall percentage yaki candidates haka final examination ke di bandai 10% chaneng. Ki candidates ki di bendon ro arts 6 minimum experience haki kam IT lani e-governance. Ka salary lani ko tulop ke day apa wajar hak sibna. Ki candidates ki belum eligible bagi buku aban apply yang ni ke post pihak ban apply online. Link bakal online link, bak yang ni ka link dalam description jangan lupa video.